Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Executive Committee jong ka Jancha Hills Autonomous District Council, hapo ka jelam jong Chief Executive Member uba Thombor Siwan. Kalapan pau ya jing persajur ban pentrikam, ya ka an Citizenship Amendment Act 2019. Hakani ke jelam Meghalaya hi Brockway. Ya kani ke jing persya ya ka CAA 2019. Ka isi jong ka JHADC kalapan pau lengba kinong pathai kubor hadien balawai ke jelang jong ka isi kabalalong ha ka khatnyo trek mataw banai no pra arja ka khandai hapo ka jelam jong ba Thombor Siwan bat u deputy CEM uba Laski Rembai UEM uba Winning G Sungo bat kiwe de ki MDC bat ki EM Yo ite jing percaya yang i halau kejingle yang ke sarkar India open man ani ni open kam ni kenika CB tekan kam TI naka district council yang i le man i perpawi ya kita jing percaya yang i haji to wa kanika amendment ko daga sarkar India te kawarwan haji por i naka district council yang i wa ipusnyau le ke wa ipun pentip jaga government wat kamju cho governor wo asenna u ya katuka MRSSA wa cibenta yo le si man haji syakho yang i bo le si man ko cibenta kam u yu ya da le ni ko yu ya rap ya i kam state Meghalaya yo i te kebeli wen ila kam ki member hani hapo ada council wat ila kam jo i support langi ya government ba support langi ya ki NGOs wara ki wa ya ki ka mangkat ni bentau wa wanra ya ka ILP wala da satu ya stem new land MI iding tut la da wan ka LP ka ma MI de ong MI iding tut iding to kantan bituris MI go de ta hare wala ka tel ban yu terlile ne ban yo uman go sudah dan mat ile ne ni support langi le ne kerchan langi ya ke jingkwa ya ke government wo man an ne wo krekam ya ke ILP ko ketika state ke i ban ne te ko so wo i kam ke district council ini kam mo tipi wo i MI ki kendon an haji to nadu ki deloi hadu ki wa het chnom udah timit daga ala ni timit daga sultan bakat kamu manikan ni daga stip komiti yang i kata kajing la i kata kajing pentip chawara jiwa chno jiwa sodong yang kenika East and West district yang i wau habman pikir lagi wau cep lagi hajing itu kejingwan an pria ni kejingwan poi yang kini ki khamtam ki buru kha ki mandari om bagam tema the ida direct by the committee ki wa lada em ki wan ki jingchem reni ki jingyo ki wan ki buru kala hapo chinang ki thal yo ki chisundon happen tip ki chodoloi wat kamdo chisundon happen tip ki chaka district council khnang wa event yo tip ule reni yo tip u simba action percha ya kita ki buru ki wa tmel ne ya ki buru ki wa wan poi hakanika district yang i rais yang suiwong wa ne ding sarkar India mandangai kuch kama wo pasi ni ka CLB te i kam ga council di chung khari ni buntai ong di wo pelagi wa exception ni bi sectional area dei sa tho yung i gom dam won ni ga ni ma sa tho wa council yang i man ma mo re ki provision go ye chuna an khanglan yang dianyung ka sarkar India wo kam po kini ga channel area ni ha kam ga pratwal cross wong goa inu bi ai tengko bi wa anyung ga state to yang ka suryap ki te i ni perkali i wa kam tam di anyung ga central government wo bi gu biada po ka pratwal yang ni tidau mani kam sul nam chau chungai ni puntaman i rai wo doan ga sarkar India wo ya ka blanket exemption hapo ka state Meghalaya i wura ko untuk tang lagi ni area wa hapo ka section reward lagi ni containment area
European Watch ama posh long ite saya kau bila nga sau tho nga jingam nyong go sak chidil ni moto ya da protect di tribal yang ikam tami gari ti dosto terada kasi bi upas ga yo ibu guna ba bom ti gari ti dosto yang iman bo go jingma jiske to ya dai pro ni man go jingma man ga threat ga sak chidil ka sarkar India man buka ga artikel 370 to teni boy haini la adino kasi bil kra kam ga artikel 244 ka runu por pendok ka ko ai bori wa namba ka sukse man gani la bo ko jigma ne da man iman strong di wa di man ni naga sokar India wa ai ga ya full exemption untuk dah di schedule area la ka state hi woro gari sencapai bahi kam di India man man ikin ba gani man is highly unconstitutional kamun suna anji itu yang genim ya dia tibi woro wa hubun artikel yang constitution yang man violate sih artikel 14 ko ang wa prohibitions against discriminations and the basis of religion caste color itu bentar man kanyi dia artikel katsan la kelam chiaba go man equality and life of law man gini man gini go man percaya constitution man iya miga jingat wa ke Supreme Court mahkamah tinggi wa ami guna file ko la wa ke Supreme Court ang burom yang green dia wa atau scrap ko ini ga ain madau do rodam ga man em gi termen ya is highly unconstitutional ka wa yo ga wat tibi i habdimani berhak persya ile ya ke CB berhak jo ko habdimani wa ka blanket exemption ha waro ke state ni kale ni berhak jo ko por ngal ini kamu punya japi press media hai to wa ga MR SSA sa to i MR SSA bon na ki pai ba yang ni ka thai yang ni bon bom njo bana bat bom jo tip le ka hanrei ke jing snya bat ke jing yo yang ni ke MR SSA man ko atpar wa KLP te yang kata hi kini man bi bui na ke mechanism go ya da ya ke jaj bru yang ni hai to wa kani ke migration go wan na givi ki thau go sia chakani ke area ke thau go yang ni telada i nyo i ya ka approval na go no man go i ga jingma ko state ki ne dai daw ha kan ko por ngana ka leng yong ngala ka paro ya ka state government wo pressure no go ya go no wa approve no ka la ni wasen no ka ya ka ni MR SSA hai to o man ka guvina mechanism wo da ya ni ki bari go wan cha ka ni ka than gi but ha ka jo ko por hai to wa ka ILP na ka leng yong ngala na demand but ka paro le ya ki para nongchong ri hagani ga than Meghalaya ga yongi ki jantia ga yongi wa em ga jingi kre lang ha ko u demand but kot pa ile ya ka central government o like lani e ga i ILP